Mama pakai memang tak sikit. Mama pakai banyak betul. Sebelum kita pakai eyeliner, bila dah pakai base makeup, baru apply kita punya eyeliner. Ini adalah eyeliner yang Mama pakai. Dia pekat. Okay, dan dia tak mudah untuk kita buang kalau remover tu tak pakai yang tepat. Dia tak bergerak langsung. Okay, tapi kalau yang ini bukan eyeliner saya. Dia dah smudge. Tak bergerak round. Ini very pigmented. Kalau kita nak padam dia cepat-cepat padam sebab dia cepat kering. Sikit lah. Letak bawah mata. Warna kulit kita. Then letak dekat bawah ni. Lepas tu Mama pakai kita kena tahu makeup yang tahan lama memang tak mudah